prijatelji, ove svete obitelji, braći, ove svete obitelji, draga braći i sestre, poštovani kumovi, draga braći i sestre, neka nazdravi spasenja. Ovo je veliki praznik ove svete obitelji, sveti arhangela Mikaila i proči nebesni sil besplotni i svi sveti koji smo se danas Bogu i svima njima molili i pokušali da uzdignemo naše molitve ka Gospodu za sve ono što nam je On podario, što daruje svakim danom i svakim momentom u našem hrišćanskom životu. Neki su postavili pitanje i postavljaju pitanje zašto je Bog stvorio svijet. Onda se pitamo je li bilo dosadno ili bilo nešto, nemam pojma, da zašto je Bog stvorio ovaj svijet. U punoti bića Božiju, kažu sveti oci, u punoti bića Božijeg Oca i Sina i Svetoga Duha, koja vrli neprestana i izvorno ljubav Božija, koja prosto kipti na sve strane, iz te punote bića Božijeg Bog je upravo i radosti i ljubavi koju Bog ima izuzetnu stvorio ovaj svijet. A onda je čoveka stvorio kao krunu najsavršenije biće i sve mu to poklonio i sve mu to darovao na poziv i na korist njegovog spasenja. Zato je Bog stvorio iz ljubavi, stvorio i ovaj svijet i čoveka kao najsavršenije biće na ovome svijetu. Ali svem ostalo stvaranja u ovome svijetu upravo je Bog prvo stvorio nebeski svod. I nebeski svijet, to jeste anđele, arhanđele, sile, gospodstva i vlasti koje je poredao i svakome dao nekog poslušanika. Tako i arhangelu Mihailu, koji ima izuzetnu i značajnu ulogu u životu uopšte čoveka od samoga početka i nekoliko puta se pominje sveti arhangel i sveti anđeli čuvari, pominju se u Starome zavetu. A onda u Novome zavetu svakako malo pa se pominje sveti arhanđel i anđeli i svaki čovjek ima svog anđela čuvara. Onda kada se rodi, odmah mu Bog da anđela čuvara da ga prati do kraja njegovog života na ovome svijetu. Tako da Bog želeći da sve saopšti ljudima, mnoge stvari koje saopštavaju na ovome svijetu, saopštavaju preko anđela, arhanđela, a sveti arhanđel Mihajlo je bio vrhovni ili jedan od čelnika koga je Gospod često puta slao na ovaj svijet da saopštava volju Božiju na ovome svijetu. Pa se pominje u Starom zavetu da se pojavio caru Davidu, da se pojavio prorocima, proroku Iliji, da se pojavio proroku Isaiji, Jeremiji i ostalim prorocima, saopštavajući volju i ljubav Božiju da prenesu ovim ljudima. Tako je u Novome zavetu pojavio se i prijavio svetome Jelisaveti i Zahariju da će roditi svetoga sina i da će mu naditi ime Jovan. Roditeljima svetoga proroka Jovana Krstitelja, a onda se presvetoj Bogorodici javio da će roditi Gospoda Isusa Hrista. Pa se javio mnogobrojnim anđelima, odnosno pastirima, kad se rodio Hristos u Vitlejemu, javio se njima i objavio slavu Božju. Javio se apostolima. Svetog apostola Petra se javio u tamnici, pa ga izveo iz tamnice i ostavio ga na slobodi. Javio se mnogobrojnim ostalim apostolima i svetom apostolu Pavlu, mnogobrojnim apostolima i učiteljima crkve Hristove i evo do dana današnjeg. Neobična je radost današnjeg velikog praznika i velike uteke u rodu ljudskome, pa i ove svetinje koja proslavlja svoju krstnu slavu svetoga arhistratiga Božija
Mihajla i proči nebesni sil besplotni i da se zamolimo mi, hrišćani koji dolazimo, koji su danas na ovoj svetoj liturgiji ispunjali poneku molitvu koliko smo znali i umeli i uputili vaskrsnome Gospodu. Da nas pomiluje i da svojom ljubavi, one neobične ljubavi, one čudesne ljubavi Oca i Sina i Svetoga Duha, da izlije i na nas pomalo, na te od toga dara Božijeg i te energije božanske, da izlije i na nas i na naše biće, da sačuva nas od ove pošasti i ove boleštine i iskušenja koje se nadvilo nad ovim čovečanstvom, na nama i nad našom djecom, da spase i da sačuva. I mi smo hrišćani upravo oni koji smo prizvani i pozvani da saopštavamo svakom od pojedinaca, da više puta u crkvu dođemo, u manastire i svetinje, da se nađemo i da potražimo tu utehu u Gospodu i u radosti njegovoj, da i on nas primi kao svete svoje i da sačuva nas od svakog iskušenja i svake nedaće. Vidite koliko je ova pošast koja se nadvila nad ovim svijetom uznemirila čitav svijet. Niko nije ravnodušan. Ovaj se narod uznemirio i u strahu i u trepetu. Jedino nam je utoka u Bogu. Ako imamo snage da se pomolimo Bogu i u svojoj kući i pred ikonom svoje krsne slave, za svoju djecu i za sve nas, za svoju učenja, a u svetinjama i u crkvama, da prinesemo sebe na dar Bogu. Jer Bog od nas ne traži ništa, samo traži nas. Traži da mi dođemo, budemo malo aktivni u svetoj svojoj crkvi i u svetom življenju po evanđelju i po svetosavlju, onako kao što nas je učio Sveti Sava i svetitelji u Gospodu, podižući mnogobrojne svetinje, kao sveti otac naš Savo ili sveti kralj Milutin, koji je 40 godina živeći na ovom svijetu, upravljajući zemljom Srbijom i podižući preko 40 i nekoliko svetinja. Kralj Dragutin, koji je također podizao i stolovao na ovim prostorima, i mi smo upravo želeli da jedna od tih svetinja ovdje na ovom svetome mjestu, koje je čudesno i mučeničko mjesto, da bude jedan preobraz iz vremena kralja Dragutina, te smo upravo uzeli da ovu svetinju i crkvu podižemo u znak njegove časti i poštenja, a nada sve njegove ljubavi koju učinio u našem Sremu, a i mnogim drugim. Tako da se mi molimo Bogu u ovoj svetinji, ako da Bog pomalo se obnavlja, evo zahvaljujući velikom trudu i ljubavi našeg oca arhimandrita, bratije, vas sviju, koji se obraćamo s ovom svetinjom, svi smo mi pomalo po neki kamičak dali ovoj svetinji, jer ne bi mogao ni otac Arsenije sam, bez dobrih, čestiti hrišćana i ljudi koji pomažu da se ova svetinja izađe i da vaskrsne u punom sjaju, kao što nekada bila i nekada čuvala uspomene i vršila svoju misiju i propoved kroz vekove u srpskom pravoslavnom narodu. Neka je sretno i Bogom blagosloveno ovo slavlje i ovaj dan, oče arhimandrite, vama i brati, neka sretno i Bogom blagosloveno i svoji brati koje dolaze. Svi smo mi deo ove svetinje i kada nismo u njoj, mi nosimo deo nje u srcu svome, a Bog i sveti arhangel Mihajlo i proči nebesni sil da budu sa nama i u praćenju našeg životnog hoda i našeg životnog puta, da nas sačuva u sve dane našeg života. Amin Bože dan. Na zdravlje, spasenje, molitva i sretan i Bogom blagosloven praznik. Čestitamo našim kumovima, prijateljima, svima dobrotvorima Srpske pravoslavne crkve. Na zdravlje, spasenje, molitva. Spasi Hriste Bože i pomiluj, preoskaše greša po arhijereja,